Welcome back. Thank you for staying with us. We're now joined by Dumsani Sbanze from Lidwala Insurance. Again, this week, we're talking about the workmen's compensation by Lidwala Insurance. A very good morning, Dumsani. Thank you for joining us on Kusile Breakfast Show. You know, for the longest time in the country, only one company has been providing this type of cover, the workmen's compensation. But also, 2 years ago, Lidwala Insurance also joined in providing this kind of cover. Tell us more about the workmen's compensation and what it means for Lidwala Insurance providing to employers the workmen's compensation. Sibonge Mthombeni esivusele kuwe esivusele nakiso sivo seNgonyama. Cha njengoba sowushito ukuthi naLidwala Insurance. So yakhona we provide a workmen's compensation. Lena cover ke icover le hulumende athi wonke umuntu lo ngumcashi akabe nayo ayithathe isebenzi takhe kusita ukuthi isebenzi takhe loyo mcashi tibe compensated should kuvela timo letitsite. Le timo ke tifaka ekhathi kulimala kwetisebenzi emsebenzini wato ne bo disability ukuthi so limala soze ufika esigabeni sekuba disabled. Uphinde futhi coverage ngisho sekunesimo lesibhlungu sekuthi ushone nawo sisebenzi ushonele emsebenzini wakho. NaLidwala Insurance ke ubese so uyangena ngekuemva ukuthi uhulumende avulele onke lama insurer la eligible ukuthi angene tsineke sesibe khona isikhathi leside singilidwala uthi nakavule emasango nje uhulumende hawu sakhala ngekhathi sendela nathi ukuthi si provide leyo service le sikwendile ke thina singilidwala sibukile lokuthi hawu engabe vele kuloku la kubhalwe phansi ngihulumende ukuthi ile workmen's compensation ayikhoverishe thina singilidwala singangeta kuphi sabona ukuthi cha ungazi ukuthi badulela bacashi phambilini sabuya ke thina sayishiphisa na ufika kaLidwala nje utofuna iquotation ngende kuphume umangele umangaliso ngalokuthi ishiphile. Okay. Yeah, njengoba sokucela nje kuchaza ukuthi nihluke ngani ku other insurers. Njengoba uhulumeni vele sekanivulele ukuthi nani ningaprovide lo service lena yini le nifuna ukukhanga ngayo ama employers ukuthi ede hata usebenzisana nani. Yes, bonke Mthombeni kwekucala nje utawukhumbula ukuthi iworkmen's compensation ishaya umthetho ngohulumende uyasho uhulumende ukuthi nakungendeka kulimale sisebenzi umcashi angabhadala imali mhlawumbe le ngaba up to 137,000 for medical expenses. Lidwala ke uthide ngekubuka simo kusitembo sethi idulile tsine etuka lo 137,000 lobekwe nguhulumende thina singamprovider medical expenses umcashi la fika ku 220,000 sendele ukuthi nakungendeka udzinge lusito lolengcako kulo 137 wahulumende sine sekunike lo enough nokuthi ke nakungendeka lesisebenzi sakho ukhanza ukuthi vele sekubalishwa liyashona sishonela emsebenzini igazethi yahulumende beyithide for bo burial expense kungaba imali lenganga 300 emalangeni but Lidwala uthi hey timbo setadula sitakunika thina isizumbulu sa 20,000 ukuthi ufihlele emvu wakho kukuye kumcashi ukuthi thina siyifaka kuye imali nasekushoniwe noma usinika yase ukuthi sinike abantu basekhaya but nje thina lokuningi sikuvaka emcashi kodwa 20,000 uyakhona ukuthi umcashi awuthole nangaba sashonile sisebenzi nokuthi ke nakungendeka mhlambe umcashi abe negligent anga provide le totinsita letifanele ukuthi ti protect lesisebenzi takhe siyachubeka thina simcoverishe noma singayipromote leyo negligence kodwa ke nasekuvelile ukune cover lesibita ngeemployers liability le solo i part of le workmen's compensation ngithi sodwa ke cishe sofa ku la market lo provider ko le employers liability ithi nangabe wena sisebenzi so usuwisha mhlambe umcashi ngekuthi ube negligent wagcina solimala wena thina siyahlangabezana naloyo mcashi up to 1 million ukuthi lawo legal claims zimbambiso ngoba sometimes kuba negligent but umcashi usungakafisi lokuthi kwendeke njengoba bengishito ukuthi thina singilidwala sizama ngato tonke indlela ukuthi sibambise live bosomabhizinisi ukuthi kwekucala le insurance lena ibe affordable
utawukhumbula Mthombeni ukuthi tonke tindlu yenyuka nyalo thine ke sithe le insurance akube ngiyo lengathi yema iyazama lokuthi ishipashiphe. So at a very affordable rate uthola onke lama benefits langa ngaphandle kwenkinga nawufika elitwala. Yeah, I think le information lena imqoka kakhulu for baqashi njengoba soshito nje Dumsana ukuthi vele kakhulu vele nisebenzisana nabo baqashi. So in terms of lama covers yini lenibukako, for instance nje nanibuka letinkampani noma ke ma sectors, we have the communications sector, we have baka construction. Yakubuka lokho ukuthi okay kutaba ne disability taka construction tona disengotini lenkulu ukuthi mhlawumbe dingalimala emsebenzini. Nani mniketa le cover loyo niyakubuka konke lokuthi okay wena uka tourism wena uka construction mhlambe cover yakho itawuthi yakunyuka niyakubuka lokho noma dingabantu tonke diyafanana. Cha kunjalo Mthombeni dingampani atifanani kepha ke tonke tiyayithwala workmen's compensation ngekwehlukahlukana kwato. Ngakubekisela nje nangabe vele ulapha ka construction sibona ukuthi emathuba ukuthi abantu balimale ngale nature lomsebenzi asetulu mhlambe compared to mina nawe lesihlala mhlambe sikale sithi se office kodwa ke nakafika umqashi kalidwala siyayivele si engage naye simbudele umbuto yokuthi ibusiness yakhe isebenza kwendani asichazele isebenza yakhe dengakhe tendani naso sinike le information siyakhona ke uku-advise kahle ukuthi cha kulona utawubhatala kangaka usitakale kangaka kodwa ke vele ngeke ngithi kuba akusiko into le uniform kwehlukahlukana ngale misebenzi yabo bantu. Okay, so sesingena kuma claiming processes nyala selokuthi ma insurance companies lamanye bese kuthatha isikhathi nase kumele ukuthi uclaim but ke nandi receive le mali kuyasheshwa. Ingabe nini as Lidwala Insurance nihluke kanganani ithatha isikhathi esinganani le claiming process nokuthi vele ibe complete? Cha sibonge Mthombeni cha angivete nje ukuthi yawo eMaswati anenhlanhla ngeke bana Lidwala ngoba thina sitewu khipha yonke le lama beliefs lenawo ngama insurances thina ipromise yethu na kanjani we keep it la usibona khona ukuthi sibobani usibona ngalesikhathi vele sewuhluphekile kule workmen's compensation nje sengukuthi lama claims akhona ayehlukahlukana akusiyo into le uniform so ukhanza ukuthi leti cast out tiyehlukana lokuthi imali itholakala nini kodwa nje sengikube kusele nangabe ulimele udzinga umqashi ukuthi akuphuthumise esibhedlela akuphuthumise umqashi as soon as abuya kithi sekato claim siyakhona thina kumsita at that time but awukhanza ukuthi ngalesinye isikhathi ulimele nje kusafuna uyohlala ngasekhaya mhlambe isikhashana mhlambe le treatment yakho yinze thina lesikwendako ukuthi every step of the way umqashi siyambambisa ukuthi hayi nangabe sekudinga ukuthi endele ama claims akhe simendele nangabe mhlambe kuvelele lishwa lokuthi umuntu ashone 48 hours nangabe sithole yonke le documentation lengasinayo le complicated kanganani 48 hours uyayithola imali 20,000 ukhona ukufihla abantu bakho so elidwala kuba bede ukuthi so uyawuhlala ungqongqotha uze uphathwe nasi bebithwane sokuthi ngathi awusasiva kahle. Okay, kunetinkampani Dumsani leti thumela tisebentitato ukuthi tekuma workshop noma ke tosebenza ngaphandle kwelive in a case lapho sesifike siyalimala sisebenzi sile emsebenzini but outside the country ingabe siyakhona ukucoverisheka kule workmen's compensation? Kunjalo Mthombeni wonke umuntu noma sisebenzi lesitawusebenzela emsebenzini si covered akunanzaba lokuthi bebakuthumela ukuthi uye kuphi na kuphi as long as ulimele ku line of duty yakho covered whether ungekhathi kwelive noma ungephandle asibuki lokuthi ana ungephandle so uyawudibonela cha nangabe nje uthunywe ngumqashi walimala uyakhona umqashi kubuye Lidwala ukwendela lama claims usitakale. Okay, kwagcina 30 seconds baxhumana kanjani nani baqashi bafuna ukubuta more information? Sibonge Mthombeni cha abaqashi abavele emahhovisini akalidwala sinalamabili khona lese Mbabane branch ngakaSwazi Mobile wathi la kaSwazi Mobile nje abutalidwala utambona nakaManzini sikhona esivuno building ku 7th floor kanti na setingudleni tekuchumana bo Facebook nabo WhatsApp nabo Instagram nakhona sikhona
siyakhona kutholakala. Okay, sibonga kakhulu Dumsani. Dumsani Sibanze weLitola Insurance asichazela abantu ke nge-workmen's compensation, but if you do have more questions to ask bakhona ku social media, they're interactive, and also bayatholakala emahhovisini abo kaManzini nalapha eMbabane. Let's go for an break, sibuya sikhulumisane naMlandvuhle.